abasirikare abarwanira urutaro rw'ensiyona okuruga omu Hoima abarukwegitura omu kigombe kya Tujejenge Hoima ex-servicemen joint veterans bagamba ngu baketerera enduro wa RDC imekatera turi abagenyi ngo abayamba barukwenda kubatwara hitaka lya square mile 6 bitu ngu tihine kibahwerirwe. Batufumbire muno batufumbire batunaga kuli kitwine kitukumanya kiki ekinyakuroho RDC tasobwere kutukonyera kugamba katutera ndize buli muntu asobora ensonga ze niko arole abahikire nibo barana cyoko yagira no rubaje rumu rwa politician ati ensonga egyo niye kuturuma tukutera enduru. President waitu otwaraine nawe mukisaka we are freedom fighter nkawe atwirukire arole kizibu kyaitu itakero bari kutonganira nerushango mu cyaro cya Kandanda hamwe na Kacera Ngobye omugombara ya Buraru mu district ya Hoima kandi nibariturana n'obukama bwa Bunyoro Kitara ekitongere cya National Forest Authority hamwe n'abatura kandi na muzeyi wenka akemanyire nti aba ex-servicemen baliyo kandi bayine kuba peaceful. So ekikuru ekitulesere hano nukwite inyu kuraba mulinyi tutere nduru yaitu kurwati omuzeyi atuyambe. Aba RDC imekatera yabagaruka mungu tari kwiza kukorera habiragiro byabo. RDC tuwe NFA RDC umurumo gwenugu ama RDC no kureba ngu yare protecting abantu mu bintu bya security. Hagira umuntu watahira ikintu cyawe za polisi umuntu ogwe bamuto mucyome Katera yabashaba ngo bagiro kugumisiriza gama National Forest Authority nimba ningamba government kandi umurumo gwanye no protecting itaka ya government. So hati process takubasa nete kwa kugenda one by one government kateka mu sente ezo kugira ngo bakore nankani ba opening boundaries. Entaro zitaka lya Kandanda na Kacera Ngobye zitwira hagati y'abazurwanireho hamwe n'abatura abarukwejo nisitaka abarukurengo mu 10 gasha kwa Ambrose n'waga bakatoto.